Ukiana wagi wa mawira ukuretwo uri thina munene uria ukuretwo ugumiire muno makiria mbeu njithi ona thengia wa aingi gukorwo na githomo gia kuigana. Fanya na next week itaendelea kufanya. Kiaria mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu, minista wa mbeu njithi na maiganania Margret Kobia ni ahinyiriirie bata wa mbeu njithi gwikirira guthomera koothi cia moko niguo gutigirira gutire mundu worira kana gutangika agietha mawira ma wabici. Na sasa tunajiuliza kuna haja gani wazazi wause shamba au kondoo au mbuzi ndio mtu aende university akuja na BSc au BA aketi nayo nyumbani. Badala ya kwenda kwa vocation training, kwanza sisi mama to change attitude, tuone vocation training is the way of the future. Mwena-ini wake murugamiriri wa atumia kaunti-ini no ya Kiambu Gathoni wa Muchomba ni agathiriirie tabarira ya Tusome Program iria yambiirio kaunti-ini no ikorongoreria guteithia mbeu njithi kwigwatira koothi cia moko kuria muthenya wa umuthi makiria marutwo 831 mahumbirwo thumbi mathomo-ini ma koothi itiganite cia moko. Upokee hiyo kompyuta ikuinue wewe na jamii yako na neighbors wako. Aingi a mbeu njithi aria makurikagia mathomo maya amwe mari aria mohetwo ukombo-ini wa njohi ni maheirwo indo ta mashini cia guthambia ngari, wheelbarrows na indo ingi itiganite. Na economic empowerment ya Kiambu County. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwagi. Endelea kufanya ya 5.5 million